Runmawi TV clear to te Zibaivek ule vanal chuangi kania Chanchinthar ilongai thang u amasa in Chanchin langsar solte Chief Minister in Aizawl City Local Council Association SCLCA shwai tu de komin Aizola rol tharwal midang solron sing anom niya asya thule titok ngaya ti thuashil Principal Accountant General Pusamar Kant Thakurat Mizoram Legislative Assembly PSC Chairman Pulal Chandamaral Te Muin Mizoram PSC chu Central PSC Kalphung Anga Kalve Tura Du Thuathen BJP Mizoram State President Thar Dr. K. Chwaan kumsang ni somhile pariat MLA in thana MLA tamthei angber neya sarkar na siam ngei antum don ti asoi tuna Chanchin kimsang zokin INPR PNS Minister in Annual News and Documentary Emmy Awards dong tu BBC team atel Mizo journalist AIR Aizawl News Editor pani PHC Vanal Roatale po Isaac Zoram sang atelom puina thilpek ahlan Roatale po Isaac Zoram sang ate hi BBC News in documentary Asia Myanmar Civil War producers ni in outstanding continuing news coverage short form category at soimoy na hi andong ani INPR PNS Minister Swan India Runmawi nilaw khovel huap soimoy na swanom tagdong tu te fakin Mizoram journalism khovel tan po masona lian tak ani thu asoya journalist chu khovel ma a thil ni dan dik tak pho chuak tu poimo ni asoin journalist thani tur chuan mi hwai sen le dik na ngai na mi ni achul thu asoibok INPR PNS Secretary Pibetsi Zothan Pari Sailo Puin award dong tu te olompui thu soin journalism lama INPR PNS Director Pusila Nunkima po in Mizo journalist zinga hetiang din mun thleng thei anom chu lom om ati thu soin midang tan chona thami ani nge be sei thu asoibok choimoi na dong tu te pani po in choimoi na andon na documentary an boy pui dan te an soya MJ shwai tu ten lompui na thu an soibok ani Mima in ILP uluk level fight akakalpui turin Home Minister puke sap danga an ngen Rel in Mizoram sai rang alo thleng thuai do na rel ron lu tur hian chana tam tak anei rolin namtan chatlo na po akeng til ngei do na an sha thu mi ma chuan an soya ramle namtan na chatur nia an shat kongsang shanga Home Minister hena rut na le ngen na an thlenani Mizoram chu special area ani angin rel lo lut mai tura ILP fel file le uluk le khau tak kalpui ngei ni se an ti a tunma a ILP kalpui dan ang mai maya kalpui ni chuan nam in chimral na a thleng hladon lo ni an sha thu soin eizon na konga chimral kani lo na turin ro man fel fai taksiam turin Home Minister ne nangin na kan thlenani anti mima chuan Vishal Megamart nei tu in trade license nei dana po thil fel tok lo a omnia an sha thu an soya tunhaya po lengpui airport a ILP pek dan felo tak mu chwa ani thu an soibok rel lo lu na Bairabi rail station a ILP check gate chu ti changtluna film khur le uluk taka ILP pek chua ILP nei sa thlenga uluk taka check ba ka computerized fake ni se andu thu mima chuan an soya Bairabi le Sairang rail station nen a in car station a te Sairang station thlenga chukle chuang lut te uluk le film khur taka ILP ti ni se anti Sairang rail station po passenger te kaldar ngal mai theilawa hungni se anti bok Lengteng bial to MLA Minister of State Puef Roding Lianan leiminin ati chiat ngopa Community Health Center CHC tloin chiat na thlengzel tur ve na tur le OPD building sonlai lokdan tur te ayan pui Puef Roding Liana Chuan Sai 12 Borsap Dr. Lalngura Tlaule Champai Chief Medical Officer Dr. Lalni Engatele Khotlang Shwai tu te chu rohman na sang sanga soipuya geologist ten leiche dante anjir chenghal tur thule asiam chadan tur po NHIDCL PWD ba ka NHM Technical Wing lama mithiam ten rohman na ansiam thwai tur thuwa soibok lemina wanga har sana thlenma chang to in ngopa CHC building chu sakchat tur rohman ani to thu Puef Roding Liana Chuan asoya asakchat tur poisa po aum to thu soin hun local zel tur clear chunga khum somnga tal om tura ti len achu thule achul chuan damdo in omna po son mai tura mathlir thui tak nei turin khotlang shwai tu tele official te chu acha ani MPCC President in Mizoram Sarkar chu Centralin ashek mek ni asoin sumleng wak atlem phani in asoya swal na po pun phania soin rihlo tolpo ahlwar pha mek ni in asoye
Chief Minister in Aizawl City Local Council Association SCLC Ashwai tu te komin Aizawl rol tharwal midang swalron ching anom niya asya thule ti top ngai ati thu ashil. Chief Minister chuan Aizawl chu hmunral muang taka siam achul thu SCLC Ashwai tu te sushilin rol tharwal midang swalron ching anom niya asya thule ti top chul ati thu ashila. Kholai chu zuruye mo boina siam ching tilaka filim se nunaw le mechetan po a hmunral muang taka kan siama nga ya ni ti hemikonga hian local council te chu mani huam chung chewa tlom ngai polte ne na changtlanga ma lo la turin Chief Minister chuan angena ni Chief Minister chuan ILP chungchang po SCLC Ashwai tu te chu soipuin dan lekko konga LC te chanpuina kan mamo a NOC pek chwa konga po lo film khur le zwal turin kangen cheuani atibok Aizawl Local Council Association Shwai tu te chuan an lo manti san chungchang le Aizawl an office mun tur te Chief Minister hi an soipuya Chief Minister's Relief Fund ta cheng sing khat an chung lut ngal bok Chief Minister chuan Local Council Association Shwai tu ten a hne na thil an thlen te chu alo zir chen sak tur thu asoi ani MNF Party in Chief Minister Pulal do amakai shwai sarkar chu kunna thok tu te iptea poisa thun tlember ni in an soi Chief Minister Pulal do man Juni somthuma Irrigation and Water Resources Department Conference Hall athu soina kunna thok tu te iptea poisa thun member an ni thu asoi chu thubel chian do lo ani thu MNF chuan an soya Pulal do ma hian engte nange amhan ti hi MNF chuan azota ni anti MNF sarkar liam ta khan SCDP pilot project atan kumsang ni som pakwa jaga sang ni som nia vokvul tu chung ko zani som ni ne na chengwai thum cheu awain chengwai bel cheruk le makda dwai ruk athun sak ni nan soya r broiler le rainbow rooster vul tu chung ko zret ne na chengnoi khatle singa cheu awain chengwai bel che som pani ba ka sericulture nuaya chung ko zali som ni pang ne na chengnoi khatle singa cheu awain chengwai bel cheruk makta dwai thum noi sarile singa kutna thok tu te ipte a an thun sak thu an soi hemi nu hian COVID-19 wangin SCDP chu chunjom thei ani lo nia soin MNF chuan kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pani atan SCDP nuaya kunna thok tu chung ko sing ruk te tan chengwai bel che sa som nga pe kani thule kumsang ni somni pani changa sang ni somni pathuma chengwai bel che sa som nga bok pek le ani thu an soya kumsang ni somni pathuma changa sang ni somni panga atana chengwai bel che sa som nga da fel sa MNF sarkar khan amang man ta chungin kutna thok tu te bulchan na turle anin tun na tura chan puina pek zat awain chengwai bel che sa thum somni pali makta dwai nga le nuai somsari panga ani thuan soibok MNF chuan Chief Minister Pulal do man chengwai bel che somkwa point pali so thing leina atana an hmana wanga ti chabera a in soi chu ingai to non se an du thu MNF chuan an soibok RTI zone Agriculture Department ina chandanin ZPM sarkar ni kumsang ni somni palia kutna thok tu te so thing an chin tir zat quintal nuai ni sing sari sangli le za somsari pathum thar chwa tura be se zat quintal nuai som pali sing riat sang thum le zani somnga le paruk ani thu MNF chuan an soya juni somni pasari sang ni somni panga thlenga an le zat ero chu quintal nuai ni sing thum sang thum le zaruk le pali chau ni a soin he hi thar chwak tura be se zat changa za som panga point pasari chau ani thu MNF chuan an soibok Principal Accountant General Pusamarkan Thakuran Mizoram Legislative Assembly PSC Chairman Pulal Chandamaralte muin Mizoram PSC chu Central PSC kalphung anga kalve tura du thu thlen Pusamarkan Thakur chuan hemikonga hian achulani chuan workshop seminar buat site tura ain pereng thu po PSC Chairman chu ashila Comptroller and Auditor Generals of India nena PSC report thlen chu an na thober ani thu asoi PSC malak na judiciary a huam le huam lo chungchanga principal AG chuan High Court le Supreme Court thlenga huam thu soin office establishment chau an khoi thei thunga tia sarkar department le ministry te excess expenditure chu PSC chawin a regularize thei thu soin a process muang de uma se PSC na tho chu a effective le ti a soibok PSC chairman Pulal Chandamaral te chuan PSC in thei top chu a na an tho thu soin tu hnaya po Mizoram khochak lam le chimlam te thlo a an fe chwa thua soya principal AG nen anin komna hian AG official te baka Mizoram Legislative Assembly Secretariat ta official te an telbok ani Mami District Hospital in CSR changa adon dialysis call pali zinga pani chu abun na tura bunturin voin khan boy pui chan ani
Mami District Hospital a man tur hian Dialysis call pali CSR fund ta changa pek ni in hengzinga pani chu engemaw awangin Serchip District Hospital a man tur a lak chhuah ania hei hi mami ta tlawm ngai pawh hrang hrang le party hrang hrang te chuan tu lovin call dah leilawk na chu an kala chabian kolbok mami ta changa Dialysis call lak chhuah ani thu bial tu MLA H Lalzirlianan Ashiat Vele arem ti lo thu asoi ngala voin khan aizola changin call buntu tur technician te shwain mamit apana call da na tur room hospital building thara ro manna an siam ngal ani mamit bial to MLA chuan call to April tha a athlen thu le June thalai hola aro athlen thu soin ni som panga chunga bun zo thei ani lo an chuan lam siam hi chuan lam puitling ani lo atia CSR chu Mizoram mi puin an mel sha tak tak ma a alo boy pui viau to thu soin ka she chiang ani ati puich Lalzirlian chuan vo in hian abun na kan siamanga min lak chwa saksa po lalet le turin kan beyang ati bok BJP Mizoram State President Thar Dr. Kebei Chua an kumsang ni somni pariat MLA in thana MLA tam thei ang berneya sarkar na siam nge an tumdon ti asoi Dr. Kebei Chua chuan aizola BJP pisa thuthar theder tu te komin he thuhi vo in khana soya Mizoram BJP chu Christian sakhudo tu anga soi aom chin nia soin poyeti thu asoya BJP chuan ram mason na ada poimo masaber zel nia soin state chunga masona tluan tlinga om theinan BJP chu mi puiten an sha chena poimo thu asoi Mizoram State BJP President Thar chuan President ani angin kaldan tur mumal tak ani ti soin India mason wala Mizoram ti mason chu atumber ani thu asoya Mizoten in pum khatna chatak kan nei theina tura malak chu kan tum masakani ati BJP in ma anson zel theina na chobula changa siam chatpo angai poimo don ti soin thingtlang lama unit tam thei angber dina BJP chu Christian Dodal tu party nilovin mason tier 2 party ani na chu mi pui shilfia kumsang ni somni pariata MLA in thana atam thei angber MLA neya sarkar siam chu antum ani thu asoi bokani Mizoram pon lam chanchin ilongai thak chun zomangu India Health Ministry in agency rin tlak tak tak ten anjir chian hu in COVID-19 vaccine le thokat lai changa arang takati thut na thleng chin swan in kung kai na anei lo ti an puang Indian Councils of Medical Research le National Center for Disease Control Tetsuan COVID-19 vaccine chu ahimin athok chale ti an fin fia to a mishing taksa a chalo zonga ngong ane shat anime ulo ti an pom thu Union Health Ministry chuan apn puanga Karnataka CM Sidaramayan chuan nimin khan manmo ta kami puite COVID vaccine lak tir le semder khan tun nuwa thi thutna nen inzom na ane theini in asoya he athu so hi Union Health Ministry lamin an soifia ani US President Donald Trump an Israel le Gaza in nisomruk chung in ka hai an nei theido ni in asoya hero man na hi Israel chuan apom to ni in asoye nisomruk chung in ka hai om the ni chuan hemi chung hen in rem na nget zo kom the nan Trump chuan malaka ni tur thu asoya Israel hian nisomruk chung Gaza ni ne in ka hai om the na ro man na chu zir chiang in apom theido na Gaza point apom ngei the nan Trump chuan rem na le muan na du tu Qatar le Egypt te po chan la turin angen Israeli Minister for Strategic Affairs Ron Dormer chu US Vice President JD Vance le Secretary of State Marco Rubio le Special Envoy Steve Witkoff te Gaza ne in ka hai chungchang soi turin US sa an cham mekani Khovel Ramza somnga lai changa chanpui tu humanitarian group te chuan Israel and Palestinian te abe na chu atop don lo chuan buaina kara ei tu le chanpui na sem na an chol san tu thu an soi Khatizong khat Chanchinthar kan puan thei te chu ani e